Ngiyabingelela. If kuwukuthi uhlushwa indlebe, indlebe iyakuhlupha, indlebe iphuma ubovu, indlebe iyavaleka. La esandleni sami ngiphethe i-Miracle Leaf umvuthuza. Into oyenzayo uyawuthatha ke umvuthuza, uthole ipani, ufake epanini, ne? Nini kanje. Ufake epanini kanje. Inhloso yokuwufaka epanini kanje ukuthi sisuke sifuna sithole leya juice noma sithole lo amsoco wamanzi kwalo leqabunga. Kube yilona esizolisebenzisa ukukhamela endlebeni. Singayibiza ukuthi mhlambe i-oil noma amanzi walo leqabunga. Emveni kwalokho sizobe seke siqhubeka ke sidemonstrate sikhombisa ukuthi ulenza kanjani. Uyalibona njengamanje ukuthi lingathi liyajuluka njengamanje, okukhombisayo ukuthi liyasha. So njoba lisha ke kanje azophuma ke lamanzi. Mephuma lamanzi azophuma la, sizobe selisithatha sibe sesiyalithatha siyawakhama lamanzi, siwakhamela mhlambe teaspoonini, bese siyawapholisa ke kancane, sibese siyamkhamela ke umuntu osuke enenkinga. Kuningi ongakwenza leqabunga elingakwazi ukuthi likusize, but njengamanje ngikukhombisa umsebenzi walo endlebeni yomuntu. Uzobe seke emveni kwaloko uyalikhama kanje, uyakhama kuphume lamanzi, uyakhama kuphume lamanzi, uyakhama atshuze. Awulishisi lize libe brown, ukhame kuphume lamanzi. Yabo, sesilikhamile ke manje, nanga amanzi. Uthatha lamanzi kube yiwona ozomkhamela ngawo umuntu. Yabo, thatha lamanzi kube yiwona ozomkhamela ngawo umuntu. Even kuthiwa uphethwe ilentuzana amehlo, umuntu ophethwe amehlo umkhamela ngalamanzi. Ilona khambi ke leli. Yabona lipacu kanjani mase ulikhamile, kuphela wonke lo msoco. Silikhama naleli, sikhamile konke, sikhamile. Then uzobe sewuyithatha ke lento ukhamele ngayo umuntu lamanzi. Uyawathatha ukhamele ngawo umuntu, umcontsisele endlebeni, umcontsisele emehlweni. Umuntu uzophila abe right. Amehlo, amadlebe bekade evalekile, ngathiwa aphuma ubovu, avuza ubovu mhlamba nezilonda, then indlebe zakhe zizokwazi ukuthi zivuleke kube kuhle, kube mhlophe. Siyabonga ke. Thokoza.